Sure Ankabut Mekke'de nazil bo'lgan 69 oyat. Bismillahirrahmanirrahim. Eng shafqatlik, eng mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. İnsanlar iman etdik deb qo'yish bilanla sinalmay terk etilimiz deb o'ylamdi. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Ulardan burun o'tganlarni biz haqiqatan sinadik. Allah imanida rostchilarni cho'qim biladi. İmanida yolg'onchilarni cho'qim biladi. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Yaman ish qiladiganlar bizdan qochib qutula olamiz deb o'ylaydi. Ularning chiqargan hukmi nima degan yaman? من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Kimiki Allohga muloqot bo'lishni umid qiladi ekan, bilsinki Allohning buningga belgilagan vaqti cho'qim yetib keladi. Alloh hammani anglab turg'uchidir. Hammani bilib turg'uchidir. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Kimiki jihad qiladi ekan, uning qilgan jihadi o'zining foydasi uchundir. Alloh haqiqatan tamomi ahli jahondan behojatdir. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. Şübhisiz ki iman etgan ve yaxshi amallarni qilganlarning gunohlarini yo'q chiqaramiz. Ularni albatta qilgan amallarining eng yaxshisi bilan mukofotlaymiz. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. İnsanni ata-anasıga yaxshilik qilishga buyurdik. Agar ata-onang sen bilmaydigan narsani menga shirik keltirishga zo'rlasa, ularga itoat qilmagin. Sizlar mening dargohimga qaytib borsizlar. Sizlarga qilmishinglarni xabar qilaman. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. İman etgan ve yaxshi amal qilganlarni cho'qim yaxshilar qatoriga kirgizamiz. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم
أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. Bazı kişiler Allah'a iman ettik deydi. Allah'ın yolunda birer eziyet tatsa, kişiler tarafından yetken külpetni Allah'ın azabı bilen okşaş bilidi. Eğer Rabbingden medet kelse, biz hakikaten sizler bilen billeydik deydi. Allah cihan ehlinin dillerdikini hemmeden obdan bilmemdi. وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. Allah müminlerini çokum bilidi. Münafıklarını mı çokum bilidi. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَب۪يلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Kafirlar müminlerge, bizning yolumuz, yani dinimizga ergişinla, sizlerinin günahınlarını biz üstümüzge alamayız dedi. Kafirlar müminlerinin günahlarından azrak mı üstüge alalmaydı. Ular hakikaten yalgancılardır. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Ular özlerinin yüklerini ve onunla koşup başka yüklerini, yani özlerinin günahlarını ve azdurganlarının günahlarını üstüge alıdı. Kıyamet günü ular özleri oydurup çıkan yalgan sözleri için sonra kıtatıldı. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Biz hakikaten Nuh'ni kavmige peygamber kılıp evettik. Nuh kavmini tevhidke davet kılıp, ulanın içinde 50 yıl kem 1000 yıl turdu. Nuh aleyhisselamның kavmi Allah'a şerik keltirip, onun peygamberlikige çin pütmedi. Ular zalim boğanlıkları, yani küfürda ve gumrahlıkta çin turup, özlerine zulüm kıyganlıkları için Allah ulanı tufan balası bilen halak kıldı. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Biz Nuh'ni ve kimidikilerini garık bulup gitişten kutkuzduk. Tufanni bütün ehli cihan için ibret kıldık. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. İbrahim'ni mu kavmige peygamber kılıp evettik. Öz vaxtıda o kavmige etti. Bir Allah'a ibadet kılınla ve onundan korkunla. Eğer bilsenla mundaq kılış sizler için yaxşıdır. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. Sizler Allah'ını koyup butlarla ibadet kılısılar. Butlarını öz kolunla bilen yasıp algansılar. Butlarının koludun paydı ziyan kemmeydi. Ve yalganlıla oydursılar. Sizlerinin Allah'ını koyup çokanıvatkanınla sizlerge rızık verişki kadir emez. Rızıkni
Allah'ın dergahidin talep kılınla. Rızık berişke fakat Allah'ın özü kadirdir. Allah'a ibadet kılınla ve onunla şükür kılınla. Allah'ın dergahıga kaytırılısılar. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Sile meni inkar kıysanla, siledin ilgirki nurgun ümmetlermu peygamberlerini inkar kıygan. Şunun bilen ulağa Allah'ın azabı nazil boğan. Silegemi şundak azap nazil boludu. Peygamberinin mesuliyeti fakat Allah'ın emirlerini düşünüşlü kılıp yetkiziştir. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Ula yani inkar kıyıcılar Allah'ın məxluqatını dəsləbdə yoxdun qandaq barlıq keltirgenlikini, andın onu ölgəndin keyin terildirdiğanlıqını kömüdü mü? Bu Allah'a hakikaten asandır. Ula bunu qandaq mı inkar kılıdı? Dəsləbdə yaratışqa qadir bolğan zat qayta əsliga keltirishga elbet qadirdir. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Eytqin ki, ziminde seyir kılınla, Allah'ın məxluqatını qandaq qılıp yoxdun bar qıyğanlıqı qarangla. Andın Allah ulanı qiyamette qayt peyda qılıdı. Allah hakikaten həmmə nərsiga qadirdir. يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ. Allah xalığan Ademni cezalaydı, xalığan Ademge rahmet qılıdı. Qiyamette Allah'ın dergahına qaytırılısılar. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Sile meyli ziminde bolsun, meyli asmanda bolsun, Allah'ın azabından qeçip qutulalmaysılar. Silege Allah'tan bölek dost mu yok, medetkar mı yok? وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah'ın ayetlerini ve onunla mulakat boluşunu, yani ahiretini inkar kıyganlar, en şula minin rahmetimden naümit boldu. En şula kat azapı düçar boludu. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. İbrahim'nin kavminin cevabı, İbrahim'ni öldürünla ya ki köydürünla deyişten ibaret boldu. Allah onu ottan kutuldurdu. Ola İbrahim aleyhisselamni ot taşlaganda Allah onunla otni salqın ve aman jay qılıp berdi. Hakikaten bunun da iman etgan kavm üçün Allah'ın kudretini gösterdiğin nurgun deliller var. وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا
وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. İbrahim aytdi: Bu dünyada aranglardaki dostlukka sebep boluşu üçün Allah'ını koyup butlarını ma'bud kılıp aldыңlar. Andın kıyamet günü bazılarını inkar kılısılar. Bazılarga lanet okuyusılar. Yani kıyamet günü mezkur dostluk düşmanlık aylındı. Ergeç türgüçiler, ergeç küçülerden ada juda boludu. Ergeç küçüler, ergeç türgüçilerge lanet okuydu. Çünkü ularning dünyadaki dostluğu Allah üçün boğan emas. Sizlerning joyinglar davzaq boludu. Sizlerge davzaqdan qutuldurdigan hech qandaq yordamchi bo'lmaydi. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. Lot İbrahim'e iman etti. İbrahim etti: Men çokum Rabbim tarafga hicret kılımen. Yani Allah'ın razılığını izleş yüzüdün vatanımni terk etip Allah emir kılgan joyga hicret kılıp barmen. Allah hakikaten mutlak galiptir, hikmet bilen iş kılgıçıdır. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. İbrahim'e İshak'ni, Yaqub'ni ata kıldık. Yani İbrahim aleyhisselam Allah üçün kavmidin ayrılgandan keyin yaxshi farzand İshak'ni berdik ve İshak'ның oğlu bolgan nevrisi Yaqub'ni berdik. Onundan keyin peygamberlikni, kitapni yani samavi kitaplarni onun avladıga xas kıldık. Dünyadaki mükafatni onunğa ata kıldık. Yani bütün dinlarda onu yaxshi namga ega kıldık. O hakikaten ahirette yaxshi bendilerdendir. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. Lot'ni kavmiga peygamber kılıp evettik. Aynı vakitte o kavmiga aytdi: Sizler hakikaten kabih iş kılıvatsizlar. Sizlerden ilgiri jahan ahlidan birimi munda kabih işni kılgan emas. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Sizler hakikaten livata kılamsızlar, yollarını tosup bulancılık kılamsızlar, sorunlarınlarda op-oçuk yaman işlerini kılıveremsizlar. Onun kavminin cevabı: Eğer sen rastçılardan bolsan, bizge Allah'ın azabını keltirgin deyiştenle ibaret boldu. قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ. Lot: Rabbim buzğunç kavmiga karşı bana yardım bergin. Yani ularni halak kılıp bana yardım bergin. Ular buzğunçı ahmaklar bulup, ularning tuzilishi ümit kılınmaydı. Ular gumrahlıkka, buzuqçılıkka çömüp ketken dedi. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ. Elçilerimiz yani periştiler İbrahim'e
farzand berilishdan iborat xo'sh xabar ilib kelgan chaqda ular biz bu shahar aholisini cho'qim halok qilamiz. Uning aholisi haqiqatan zolim edi dedi. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. İbrahim u shaharda Lut bağı, yani Lutga o'xshash bir yaxshi payg'ambar turayotgan shahar aholisini qandoqmi halok qilasizlar dedi. Farishtalar aytdi: bu shaharda bor kishilarni biz obdan bilamiz. Uni va uning ayolidan boshqa kishilarni albatta qutuldiramiz. Faqat ayoli kufrda qavmiga ham nafas bo'lganligi uchun qilib halok bo'lguchilardan bo'ladi. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. Bizning elchilarimiz Lutga kelgan chaqda Lut ularni qo'g'dab qololmaydiganligidan ansirab qayg'urdi va yuragi siqildi. Ular aytdi: sen qo'rqmag'in ve qayg'urmag'in. Biz seni ve ayolingdan bilak kishilaringni jazman qutuldiramiz. Faqat u qilib halok bo'lg'uvchilardan bo'ladi. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Bu şehirning aholisi Allah'ның itaatidan chiqqanliklari uchun ularga biz cho'qim osmondan azob tushiramiz. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Düşünadigan qavm uchun uningdan, ya'ni shahar xarobisining izlaridan ro'shan nishonni haqiqatan qoldirdik. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Medyen ahalisiga ularning qarindishi Shuaybni payg'ambar qilib avatdiq. Shuayb: ey qavmim, bir Allohga ibodat qilinglar, oxirat kunidan qo'rqinglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilib fitna fasod termanglar dedi. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Ular Shuaybni inkar qildi. Shuning bilan ularga qattiq zilzila yuzlandi-da, ular uylarida o'ltirgan peti qaytib kelishdi. وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. Adni ve Samudni alaq qildik. Ey ahli Mekke, sizlarga haqiqatan ularning Hijozdagi, Yamandagi turalg'i joylaridan ularning halok bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Shayton ularga amallarini chiroyli ko'rsatdi. Ularni to'g'ri yo'ldan to'sdi. Ular aql egillari edi. Lekin ular takabburlik yuzidan aqlini joyida ishlatmadi. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. Dünya depnisi nurgun Qarunni, Fir'avnni ve onun zulümüde yardımcı bo'lgan veziri Hammanni halok qildik. Şübihisiz ki
Musa ularga ro'shan mo'jizalarni ilib keldi. Ular ziminda cho'ngchilik qildi. Ya'ni Allohga ibodat qilishdan, payg'ambarlarga itoat qilishdan bosh tortdi. Ular azobimizdan qochib ketolmadi. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Bu günahkarlarning her birini günahı tüpeylidin cezaladık. Ularning ba'zisiga tosh yog'dirdik. Ularning ba'zisini qattiq tovush halok qildi. Ularning ba'zisini mol mulk bilan qo'shib yerga yutqizdik. Ularning ba'zisini suvda g'arq qildik. Alloh ularga zulm qilmadi, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Allah'tan başqani do'stlar qilib olganlarning misoli uy yasagan öymüçükning misoliga o'xshaydi. Ya'ni öymüçükning uyi uni issiq sovuqdan qo'g'diyolmagandek, ularning cho'qinayotgan narsalarimi ularga hech qanday foyda ziyon yetkazolmaydi. Uylarning eng ojizi öymüçükning uyidir. Agar ular bu haqiqatni bilsa edi, batıl ma'budlarga cho'qinmaydi. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. Ular Allah'ını taşlap ibadet kılvakan nesini obdan bilidi. Allah mutlak galiptir, hikmet bilen iş kılgıcıdır. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Biz insanlığa bayan kıygan bu misallarını fakat alimlarla düşüneleydi. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. Allah asmanlarını ve ziminni hak yarattı. Hakikaten bunun da müminler için Allah'ın birlikini gösterdiğin delil var. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana vahiy kılıngan kitapni yani Kur'an'ni tilavet kıygın. Namazni ta'dil erkan bilen okuyun. Namaz hakikaten kabih işladın ve günahladın tosudur. Allah'ını yad etiş hemmedin yani onundan başka hemme ibadetin uluğdur. Allah kılıvatkan hemme işinlarını biliptirdi. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Ehli kitap bilen fakat en çıraylık revişte münazirleşinler. Ularning içindeki zulüm kıygıçılar yani sizlerge karşı uruş kıygıçılar ve fidye berişten baş tartqıçılar bunundan müstesna. Eytinglar ki
Bizga nozil qilingan kitobga va sizlarga nozil qilingan kitobga iymon etdik. Sizlarning ilahinglar va bizning ilahimiz birdir. Biz Allohga bo'ysunguchilarmiz. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Shuningdek, ya'ni senden ilgirkilarga kitob nozil qilgandek, sanamu kitob, ya'ni Qur'on nozil qildik. Biz kitob berganlar, ya'ni Yahudiylar, Nasaralardan Qur'onga iymon etadiganlar bor. Bulardan, ya'ni Makka aholisidanmi Qur'onga iymon etadiganlar bor. Bizning oyatlarimizni faqat kofirlar inkor qiladi. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. İlgari sen kitap okuşunu bilmeydin, xat yazışını mı bilmeydin? Mübada sen kitap okugan, xat yazdıgan bolsan, o çağda hakkı karşı turguçular çokum gumanlanattı. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Undaq emas, yani iş zalimlar guman qilgandek emas. Qur'on ilim berilganlarning ko'ngillarida saqlangan ro'shan oyatlardir. Bizning oyatlarimizni faqat zalimlar inkor qiladi. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. Ula Nemişqa onunğa Rabbidan möcizeler nazil kılınmaydı dedi. Aytqin ki, möcizeler hakikaten Allah'ның dergahididir. Mening qo'limda emasdir. Men faqat bir oshkori ogohlantirguchiman. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. Bizning sana ularga tilovat qilinib turadigan kitobni nozil qilganligimiz ularga mo'jiz bo'lishga kifoya qilmadimi? Bu kitobda iymon etgan qavm uchun shak shubhisiz rahmat va vaz nasihat bor. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Aytqin ki, men bilan sizlarning oranglarda mening rost payg'ambar ekanligimga guvoh bo'lishga Alloh kifoyadir. Alloh osmonlardagi va zimindagi hammani bilib turdi. Batılga ishinib Allohni inkor qilgan odamlar ziyon tortqichilardir. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. Ular senden azapның çapsan kelişini talep kılıdı. Allah ularning halak bo'lishinin muayyan vaqtini belgilemegen bo'lsa edi, ularga azap albatta ular talep qilgan vaqtida kelatdi. Ularga azap cho'qim, ular xabarsiz holatda turganda ushtumtut keladi.
يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Ular senden azapның tez kelişini talep kılıdı. Şek şübhisiz ki cehennem kıyamet günü kafirlarını korşap durğucudur. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. O günde azap ulanı üstüllerden, ayaklarının astıdan urvalıdı. Allah ulağa dünyada kıygan emellerinlarının cezasını tetinla deydi. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. Ey mümin bendilerim! Menin zeminim hakikaten kendur. Manala ibadet kılınla. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Her bir candar ölümnün təmini tetiğicidir. Andın bizning dergahimizga qaytırlısılar. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. İman etkan ve yaxşı emellerini kıygan kişilerini cennetinin astıdın östenle iqib turduğan ali caylarga orunlaştırımız. O yerlerde ula məngü qalıdı. Yaxşı emellerini kılgıçılağa berilgen mükafat nimi degen yaxşı? الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Ula hicret kılışının capa meşakkatlerge, Allah'ın yolunda yetken eziyetlerge sabır kılıdı. Hemme işlerde Rabbigi yolunudu. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. Nurgun hayvanla öz rızkını üstüge alalmaydı. Yani öz rızkını tepip yiyişten acizdir. Ulani ve silani Allah rızıklandırdı. Allah hemmeni anlap durgucudur, hemmeni bilip durgucudur. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Eğer sen uladın, asmanlarını ve zeminini kim yarattı, künni ve aynı kim bendilerinin menfaat için boysundurdu, dep sorusan, ula çokum Allah dep cevap verdi. Ula kandak mı Allah'ın ibadetinden baş tartıdı? Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ'u min ibadihi ve yaqdiru leh. İnnallâhe bikulli şeyin alim. Allah bendilerden kaysı Adem'nin rızkını ken kılmakçı bolu diken, onu ken kılıdı. Kaysı bendisinin rızkını tar kılmakçı bolu diken, onu tar kılıdı. Allah hakikaten hemmen hersini bilip durgucudur. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Eğer sen uladın, bulutun yağmur suyunu düşürüp,
onun bilen ölgen zemini terildirgen kim? Dep sorusan, ula çokum Allah dep cevap berdi. Aytqin ki, sizlarga qarshi paketlar bor bo'lganlikdan jami hamda sana Allah xosdir. Belki ularning to'lisi bu so'zlaridagi ziddiyatni tushunmaydi. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Dünya terikçiliki fakat oyun külke ve gafletin ibarettir. Şübhisiz ki ahiret yurti hakiki hayat yurtudur. Eğer ula bilse idi, bu dünyanı o dünyadan artık görmeydi. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Ula kimigi çıqqan, yani g'arq bo'lishdan qo'rqqan chaqlarda Allohga kamoli ixlos bilan iltijo qildi. Allah ularni aman esen quruqliq chiqargan chaqda bala qazodan qutuldirgan Allohni unutib, nagahan Allohga shirik keltirdi. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. Ula bergen nimetimiz, yani denizden qutuldurganligimizga naşkürlük kılıp baksın, kalgan ömürlerden bahrimen bolsun. Bula işinin akıbetini kelgisi de bilidi. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. Ula yani müşrikler görmemdi ki biz haramni aman cay kıldık. Halbuki ulanın etrafındaki kişiler esir ilinivatıdı ve öldürülüvatıdı. Ula batılgı işinip Allah'ın nimetini inkar kılamdı. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. Allah'a yalğanını çaplagan ya ki haq kelgende onu inkar kıygan ademdi mi, zalim adem ba mı? Cehennemde kafirler cay yok mudu? Elbette ba. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Biz üçün köreş kılganlarını elbette yolumuzga yetekleymiz. Allah hakikaten yaxşı iş kılgıcılar bilen bildidir.